Ngikusho-ke kwamake-ke wasibonelo kunene beneminyaka-ke lengemashumi-ke lamane nakuthathu kusukela ngenyanga-ke yaJuni-ke waba nako-ke kuphathwa-ke litinyo. Kwaba ngilapho khona-ke lesilonda simcala kanti kunginyalo uthi make wakhe sewutamile kuhamba cishe tonke ketibhedlela lisito-ke alitholakali kanti nyalo uthi akasati ukuthi kufuna athathe ini ayibhicenani ngoba ngisho aya esibhedlela kufuneke ahambe ngayo-ke imoto ngoba ngeke akhona ekugibela-ke ekhumbini. Make uthi nyalo-ke ucela lisito ukuthi mane-ke sive simbambise kuthi le ndodana yakhe-ke ithole lisito noma ngabe sekusemaveni-ke abomakhelwane. Ucale nje litinyo umbanami angathi noma lapho udlula yini sengikhohliwe kahle angisakhumbuli kahle. Waqala litinyo kwabe seke kuyavuvuka. Kwaqala nje kancane kwavuvuka wahamba waya kaDukulwa wathi uyokhokha litinyo wabuya bathi kathola ngeke bamkhokhe litinyo livuvukile. Wahamba-ke kwachubeka nje itinyo-ke lahamba laze laceduka ngalangehlanye lasima ngalangehlanye. Kusho ukuthi wabe sekuya umuntu onesibindi suyambhonula ngoba sekuselela ngehlanye. Kwathi-ke bekwabhonula bamkhokhe ngalelo langa mfanami msho bamkhokha ngomgcibelo isonto nje bekakahle bami. Kwathi ngemsombuluko kwaba ngumuthi kudala silima abantu babami yasuka khona lapho inzaba toti namhla wase ngiyaluka esibhedlela kuthi shepherd ngibile abantu bami bathi abantu babaNkulunkulu abanehlitho lendle bangibambise nangabozuka Nkosi yami nala sinalutho nababa wakhe washona. Ngiyaziza nje abantu babami ngiyadinga losingibonisana nabantu bomakhelwane nje laba lese bangihaqile nje namhla abantu babami Nkosi yami anginalutho. Madumavila kade lo ngumakhelwane wakhona-ke kakunene uthi nabo-ke batakhamuta basathi ukuthi kufuna sale benta njani ngakho bayacela ukuthi simane sive-ke sibalekelele ngoba lokhu kulokhona kuleli khala kakunene abatange-ke sebakubone. Kulokuhlupheka longaka kwakakunene lesingazange senikubone njengalonibona nje Maswati la ku-Channel S. Naku lesikubukako lesingakwathi ukuthi sidakuthini sicela mane Nkosi yami Tandla lonato Tandla mane aselekelele kulesimo lesingiso sona. Siyaqela Maswati siyaqela kakhulu na yonke indzawo lonke livela kangwane libuke na inhlekelele levelela kakunene. Ngingimakhelwane wakhona kamnako yangenhla ekhaya ngingimakhelwane wakhona siva siqhuqhumuka emathumbu ukuthi lenhlekelele lengaka yani. Bakakunene bathi lokhu lokuveleleke infosana yabo abatange-ke sibakubone futhi-ke kuyamangalisa kanjalo futhi nempilo selikhulu kakhulu lapha-ke ekhaya kulandzela ukuthi lesilonza asifuni nani-ke kuphola. Labo-ke labangafisa-ke kubasita bangashayela-ke inombolo 7694 1959 noma-ke bashayele 7654 9705 endzabeni temsakato yeMaswati Channel. Ngingiri Carlos nacela impilo Dlamini sisehlane.